Mwaga bomyo mwanche murira Getembe TV na kusogeiri kurwa nonse aso kurwa nche Catherine Nyabugana na kwareganire ase mese kyunga chinsa ikomya senchira yo bweng na no kwegena kwane no kwabere koko chengera emiroberio na koko kira emiroberio yabereke kogochera ase embeo magechi kamero torenele Wilfred Matundra Wilson Makori kora sense meli manyererio na boy Havila Kariri nero ko agenda takonekia chichana malungu kirashika senchira yo wekaramu karibu sana to imanyenga na ali abariko wetu amangana bato enekeire kora chingongo anene mono orogongo ritro agusi na isko yagusi Ekionga chinsa ikomitogo chaka korwase ensemo ya Emenwa bunge ya wase county ya Kisii abase familia ya mo yomosa ya mokoro kwa Brian oyoboego oinge omorundia ebwe pigipigi ase ensemo ya Athi River omuchio Nairobi aitwa na gogoikagokwa abona ase familia yabo yesokire na kobori eserekari ebakonye erio boina bo mwana oyobo bonyorekane no mjema ni boda Eminu stage aso mwana Clinton ito aitwa nebibago tuwate no mwichano manene aso bwenge mwana Clinton mano egoto mayeta lieta Clinton mone lieta ko tumeka Philipu ojora mwana yiga no mwana okora matemo ya form 4 bya agajake byasara bya boda mwana yakagendera bya akarwa stage ito yemenu asinginjo kwiri na basaja batete kwiriya akagenda ali omuchito Nairobi asengenjo yokwirigeri n'abantu bae kaimo ky'umungino no mwana wae bakaenda orro asengenjo yokwirigeria asengenjo patembe kuna abanywa banteka tutamaye dinga byangari byalenge maene amenyo ang'emyaka 3 umwana yiga agakorega zingiya urende asengenjo bwanguiga asechigwiki ibere chaetire itukoli alenge elia ichuma tokanyole riboti kurwa Nairobi no mungino aya ocha start omwabo muibulika nga omwana Clinton tayo nyumba igare iresko akuborani nga kirenda atatoka umaka tatu mwabonka muiboli akaimukie chukumu yowakera abaili bae achisimi so muchio Nairobi egere babwaterane bamanye nga yo mwana ya gutoka asejida ekachinga tokirete iga litukuria chuma mosi bwakira tokonyora eliboti ngo mwana Clinton nigo akombo etu n'abantu kuri stage asingenjo kuri byasana ko bakoba kisa cyane ngicense ya moya magoroba nenusura ababegwa bakaenda bakamoita nabakamuresi asama leta na ngorogora olenzi oenga vice chairman Emenu Junior ase Clinton ya arenge member bono lende na batoru no muichano monene asengenjo yogosira kwae togozabanga kia serikali tutigete bekere oborendi asa abantu bakora boda egere mbaba se guitwa ekora abantu abange baitura asichiparo ko kombo na umwe mse we ward ya Itibo omoskela mekyonyancha yubayiga omanyakaine buna enana nigesokire na koboria ewizara yoboremi ase county ya Nyamira kwangoya okwagachwa no kuigoro kwebinyenyera gosebichinjo ase county yane na mono ase ward yaye aya nigagocha magaye wizara yo gosieka egatie bichinjo ase ward ya Nyamira county maite enyamakere konyenyu aba heriti na ubagwancha ba proof enyamerembe echinchio ngianya gotwara mochando nerina no embono karo bagosiekeru asenchererembe asengenjo nambe yemo egento kebwato mochando nenyama aba heriti na ubagopima chinyama chimbe chikorwari abantu na inje nabona egosabana nambe yemo kibomerana bakaigwana na baigorerwe bichinchio no enekemo kerekia county ya Nyamira njanya gwagacha gechinchio mbono torengereti na tige county na yagache gechinchio kiaye kire sub county lakini goikira boniga county teyo abanya biashara n'abantu abasinini batabwati kende bakonyenye embori ye muro jagore ribuine embori ayenyenye ributano oigwete gechinchio kemuna cha 500 igotigaire 500 atumeke transport na ande ya 500 bakoyo mona ande inaenda nenyameka gunjera so njira naye gosabana nambe yemo tigato mu waziri ali simanoti ne committee yae yo gosieke bichinchio tobaye wiki yemo kibara ange gwanjirana na tiga baigora abante bichinchio asengenjo na mbone bantu mbari kuri nyama na batoko burukana abana inchi
n'abantu b'ebichinjio twandamane mpaka Nyamira obisi y'omuwaziri anyare gototebia omochando n'oroi nande gwanjera na totarere gechinjio none kemase wodi noni njo mwe musie na bongo tena keri turanyare go support gechinjio kebe buya. I'm ready to support erinde tonyare konyorana egechinjio kia mitri standards chiri. N'abamenyi b'ekenyoro kya Nyamondo kegotoka eward ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigabona besokire na korera akaba babeire asegesunte mitenye tatu bono eyamagega y'abantu batamanyekaine gocha na kubutura chiwaya cy'umuriro ase ekenyoro kya bono besokire na kuboria company iri y'umuriro ya Kenya Power korigerera byo na kubaretera umuriro ase ensemeyo ni abon endo mutureti gwe kenyoro kya Nyamondo yenjete kuboka butuko mwane ngojigwake gwoke stima kanyo stima teyo bona kerongirete yake nkonyora wananchi bagocha sende bagontebinga stima ya teyo ngojigweta nkanyore stima yebutore mu kamuro minto esieli ane kagendo chimate na kanyora chiwaye naro chirusiri korwe para pakke esieli kyo musubati muboraka lieta njojo chuoto kina kenyoro kyane Nyamondo tumukenyo yuko mpaka bono simatei ebutoire ande bono umuntu okubutura antumanyire imatiko sina abantu abapa mate kyage bono tubo binsimatei konyo twanye narire bagambi bonsi ngabarangiri bagacha mbaruki lakini twajira konganya gusento chiko konywa turoji bokonyi baro igo twari gusabagaki abantu bapawa mutuiranerie stise byara kolekanire ga marange taliga seitok ange gusiyengima igo twataka mokorobo chungusi esaine linda abantu abamanyekana ng'abantu kibagocha bato na kerengana yoko unirirwa kwegenga anene mono asa basubati kogendete gusara menseti ya Kenya nigo bono umwakilishi wa basubati kurase county ya Nyamira musubati Cherusha Momanyi esokire na kugikire getambukiro ikyo ase bono atebire nigarachi ko baso mustari obose erikurwane chisegi che egenga ase bono agikeire musubati Cherusha nigo boiga agikire gete nigagikeire engana yogo tachironse kwa bana basubati ase bono abori basubati bonse gokora umukya aso eri kwegenderere musubati Cherusha nigari yakwana yigase wodi ya Magombo amoneri yagachuba kerari kubatoka opokonye gochase byombe byabasaye amone byabasubati ase county ya Nyamira. Ningekuwa divided wakati nilikuwa msichana singefika hapa, singekuwa mwana mama county abangi nango chako kanale imbebo tonyoro muntu iga wana usies mnakuwa kwanire tupate kuna mtu hapa ndani ambaye anafikiria kudefile ama kurep ama kufanya any gender based violence katika msichana wetu. Wewe hujui Kenya imefika wapi siku hizi. Ni kama wewe unachichimbia kiburi. Hatujui kwa nini unataka kuenda kwa kaburi. Na ayo musibati toka yangonyo amirego chagalia kokonyoro musacho ni mulege video kidogo poba yakabanya kitiari mpe utaete kurwani umusacha utagete ngina byara kwe tagete se byara kutomota ayebono ni you know everybody needs to live kila mtu ujue ni nini inahitajika katika maisha yako ujue ile katiba ambayo tulipigia kura inahitaji nini kutoka kwako. Usifikirie huko Kenya ufanye chochote vile unataka. Tigamba tell from my mouth. Korwa somo nuone. 2027 ekerogeke kwa affirmative. Affirmative we kurya abantu bari batanya korora kene mnabana bakungu konyambanya kwa chorgo go chirechiko for a long time. Tokarusi kutoka ewe kerogeke bo women rep. Wana na inche na achiri titamubere. Tingo tiga mukungu ona na ere sara rukorwa. Nche monsukie ndigyo bogavana. Obogavana Nyamira. Nonye Nairobi, nonye Kenya nkimage boganyete. Na ekiombekeri ky'abana ky'ebiina gose Law Society of Kenya LSK nikabona gyasokire nago tugutira rose nago kurera egetambukiro kya wizara y'oburendi nagyo komora omuna ky'ebiina omonene omusubati Martha Koome abasigari baye abo ritukabe diegora sibona gyatebire ekine getambukire kebe na tigeri gochikwenekere omusubati Koome oburendi bwaye.
The Law Society of Kenya has taken note of the letter from the Chief Justice, the Honorable Lady Martha Koome, addressed to the Cabinet Secretary for the Ministry of Interior and the Inspector General of Police. By the said letter, the Chief Justice revealed a concerning decision by the National Police Service to withdraw the security detail attached to our office and apparent weakening of the Judicial Police Unit. We condemn this unfortunate move and confirm that whether by omission or commission, the said situation is unacceptable and indicates grave systematic and administrative lapses within the National Police Service. From the onset, we point out that the Constitution of Kenya 2010 establishes firm, elaborate, and independent institutions whose mutual understanding and interdependent operations provide a lasting safeguard for good governance for the people of Kenya. Importantly, the Constitution contemplates 3 distinctive arms of government of similar status and priority to ensure the ability to uphold necessary checks and balances. The mistaken perception that the judiciary is subordinate to the other arms of government is a historic bastardization of the principle of separation of powers, which must be deconstructed. The National Police Service is established as part of the organs of the national security, which must serve all people and institutions equally and without prejudice. This habit of the service operating as an appendage of the executive, giving undue credence to the superiority of the executive over the judiciary, is an unacceptable relic. The complaint raised by the Chief Justice indicates an insufferable failure on the part of the National Police Service, which must be rectified promptly, and action taken to prevent such reoccurrence. While we know na umukonyi w'umurayiwenzi ya Kenya Muske Professor Kithure Kindiki nigagenderere kwegerera umurayiwenzi aseganga yayo gukora amagendero nabo igo korosia eserikali yobomo n'umurayi oribo kiamakirya ODM umuske Raila Odinga umurayi ose Professor Kithure nigaya kwanayiga asege ikare kemo aso osasege ikare aso muchioye okare n'umuchio Nairobi na barayi korwase county ya Kajiado. President Kibaki did a lot of transformative work, but he was very unpopular in the first term. So there is nothing new. Transformative leaders take bold decisions for the sake of the country. In the process, a bit of popularity temporarily will suffer some setback. Kama Kibaki hakufanya zile maamuzi alifanya, the economy of Kenya was in the dogs when he took over. By the time Kibaki was doing his second term, uko the 8th year, people were saying, we wish Kibaki could stay for another term. So popularity will follow you if you take bold decisions, temporary popularity challenges, but the people eventually, when they see the Nomuraiwensi ya Kenya nigagenderere gotogia na kuyakira ekoko omorobiro muyabo wowenya omorobiro ri osha omoraiwensi nigayakire ekoko asetaro yaye agendreta sensemeri ya Western asiri tukoria gatana na rimorero asatogia omorobiro na goteba nigo orachie korwari osego tenenera obwene korwasa abantu bonse wanchira konde gotayo abataka na banda nabo igo korwase chinyagitari chance chance ya Kenya. Mfumo mpya wa mambo ya afya ambayo tunataka kila Mkenya bila kujali ako na uwezo wa kiasi gani aweze kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa ama bila ya kuuza mali yao. Ile mimi nawauliza nyinyi wananchi, sawa sawa, watu wa Bomala mnanisikia? Ile mimi nawauliza nyinyi, kila mmoja wetu ujisajili, uende ujiandikishe, useme mimi ni fulani, mimi niko na watoto 2, watoto ndio hawa, ndio tuweze kupanga mambo yako ya afya. Ukienda hospitalini tujue inahitajika madaktari wangapi, tujue inahitajika equipment kiasi gani, tujue mnahitaji ile maneno ya madawa kiasi gani, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Wakenya wote wanapata matibabu. Pale nyuma mambo ya NHIF ilikuwa ni lazima uwe unafanya kazi, uko na payslip,
ama wewe uko na uwezo? Mimi niwaulize watu wa Bumala, watu wako na uwezo na kazi peke yao ndio wanakuwa wagonjwa? Si kila mtu anaweza kuwa mgonjwa? Ndio tumesema we must have a healthcare system and healthcare infrastructure that supports all citizens irrespective of their financial status. Tumeelewana? Wewe ujisajili. Wale wako na uwezo kama mimi tutalipa. Wewe ambaye huna uwezo, serikali ya Kenya itakulipia. Ndio kila mtu aende hospitali. Level 1, level 2, level 3 ni free of charge. Level 4 kwenda mbele, kila mmoja wetu either Mwanche mweregerere gwikara kabunongo chwikira mweria gwikionga chinsa ikomiritugere Juma Senchera yo wenge korende ngotinga yo mona yanda mangi no chiko yanyara se gwikirano obotuko bwarera chinsa ibere na chinsa inye na yo Minto Clinton Ondi genda kubwate na gochingira emiroberi ya Getembe TV kubwate boigo na bogo tonyora ase mitanda ito yege jami Facebook na Getembe FM YouTube na Getembe TV boigo bari mubwate chidekora chiazuko na mogo tonyora channel number 38 inche Catherine Nyabuga maiga ichi kamera twarengenele Wilfred Matundra na bwaigo kurasense eriye bimanyirio Wilson Makori Havira Kariri nero ne kichibicha na mari wingu kirashira senchira yobo ikiranu nako nirio borige bobia ase omorobire ogocha yo chikoretwa na DJ Reels Vibes on Vibes echengera na bwaigo bwego ki na bwe manyana ko neri e weekend ingi